baswe manje ngabe nokulemana inzima lemnyama engabende bezingwe nobe ingonyama khulekela uthi ma usubona imshini lena ngabe sengazathi kuyimshini yabelungu imshini yabelungu ngokwakhiwa ngabelungu kodwa ke izingane zakho lezi umzukulu kaMlahleni lapha kwaButhelezi ensuka ngihlale umlahleni ngayidunge ufalazi okuyibona abahlala nawe lapha ehlathini baphuma mhla sebeyolwela ubulawa kaMsushwana lapha ya kwaNduni lapha bafike bamchitha khona uMandlakazi benawe ehlaka lwamakhosi wathi impu inika umbokode bomvu aba intanga yakho wathi ofalaza bayingubo yakho wathi ibona oyofana khulekela ubake nxa bezobuza lokho abakubuzayo ngawo ukugcina umlando ngoba konke okugcinwayo kuyasiza kuba nabayolandela bayazi le ndawo ukuthi lapha waphakela khona impi yonke wayilwayo waphaka impi lapha eyayiyo hebeza ekushumayeleni okuthiwa impi yakwaNothengele esikhaleni somdende lapha yafika khona yangena khona yathi sangena uSuthu kwangena uMandlakazi bayihlanganisela phakathi impi yasoSuthu baphela abantu ningi insizwa kaMnyama ezasala lapha nabaningi abasala lapha waphinda ke waphaka impi yaseTshaneni uyiphaka khona la yaya le phesheya komkhuze bafike namnqoba umntwana kaMandlakazi wabaleka njalo waze wayobhaca eNyoni babuye ke bambuyisa belungu ngoba kwasengelabelungu bakwakusengela ubukhosi nje ngabe kwabe kwaphela wangase kubuya bekhona uMandlakazi wabuye waphinde kwahlomisa leyo wawusiyobhekana namangisi lapha yana eMantulini kuleya ntuba engena ikhuphukele phezulu nawo ke wawachitha waphinda ke waphaka leyo yayisiya kwaNduni yokugcina lapho wazi wathandaza khona zonke lezi zinto wayiphakela kule nkundla yikho enye enkundla asikho isibaya owake waphakela kuso impi ngisho inkunzi yempi yakwaNduni yabanjelwa khona lapha phezulu esifothonganeni imbengo babeyijikijelelwa khona lapha insizwa ngenzela nje ukuthi sikwelule nalokho ngoba kungumlando kufanele sibike singazenzeli njengoba sesigodlweni siyakhuleka ke nakwindlondlo nophapha ekhanda bamenza indaba ke ulalele lo muntu omemezayo umemeze engathi uyakhala uyalela uthi iphula likajama uchithekile chithwa ngole ndala yakithi wabalandela besibindi ukuthela isigutha umuntu akandaba bemthuka bemcokofula bethu uzolisini kayibusa kubankosi kathi bamthoba amafutha empepho yakithi kwamalandla uzodida sinkonyana encandaba edida imbala okuyisona silo ngo-2001 esangena kuleli hlathi ngeenyawo ayengakaze angene noyiso sizalayo ubhusho obukhala engangenanga nobhofo uGabliketanga uyise omncane engazangene nomqolajuba inkosana yakho silesikhulu kodwa kumzukulu wakho emva kwamashumi amathathu ehleze esihlalweni uyena owangena lapha ke uyena owaphakamisa ukuthi lapha sekoba benyaka kuzothandazwa la kwaze kwathi ke manje sincane le ndawo ke kwabonakala ukuthi iyacela umgwaqo ningonyama kubukelele phesheya lapha phezulu entabeni kwaGconco lapha ke amathenda amakhulu efakwa khona ngakho ke masilapha sesigodlweni samandla masilapha sisesigodlweni lapha inkosi yaphakela khona zonke izinto akwemukeleke silesikhulu konke ezizokwenza kungokwakho hlanga lomakhosi wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu bayede bayede